Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ubushotoranyi bwa Kongo ku gihugu cy'u Rwanda bukomeje kwiyongera. Agasomborotso ka Kongo gakomeje kwiyongera cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri mu mirwano yabereye mu mujyi wa Bukavu, igisirikare cya Kongo cyarashe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo, igisirikare cya Kongo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi bw'ikirere mu gusama ndetse no gupfubya ibisasu byari birashwe na FARDC kugira ngo bigwe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi kabuhariwe bw'ikirere, maze ibibombe byose byari birashwe na FARDC babipfubiriza mu kirere. Ubushotoranyi bwa Kongo rero bukomeje kwiyongera mu gihe Kongo ikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Dore nk'ubu ngubu M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Igihugu cya Kongo kimaze gusohora itangazo kivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda rushaka kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigarukako, ndetse tuze no kuraba ibyabereye i Rusizi, aho igisirikare cya Kongo cyasomborokeje cyane igisirikare cy'u Rwanda. Kongo ikohereza ibibombe ku butaka bw'u Rwanda, ariko ku bw'amahirwe igisirikare cy'u Rwanda kigakoresha ubwirinzi kabuhariwe maze kikabishwanyaguriza mu kirere. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, yanebaguye cyane igisirikare cya Kongo. Yavuze ko FARDC ari ibinebwe. Yavuze ko FARDC ari abasirikare babona uwo barimo guhangana maze bakiruka. FARDC ngo ni abantu badashobora gutsinda urugamba. General Muhoozi Kainerugaba yashimiye abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. General Muhoozi kandi yateguje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. General Muhoozi yabwiye FARDC ko imirwano ya nyayo itaratangira. Abacwezi nabo ngo bagiye kwinjira muri iyi ntambara, kandi ngo bizagora cyane FARDC kurusyaho. Ibingibi byose rero birimo guteza impagarara muri Kongo. Abakongomani baravuga ko ubutegetsi bwa Museveni burimo gushyigikira ku mugaragaro M23, ndetse amagambo arimo gutangazwa na General Muhoozi arimo gukorogoshora cyane FARDC. Muri aya makuru yacu nayo turaza kuyagaruka ko turabire hamwe amagambo akomeye cyane General Muhoozi amaze gutangaza kuri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure Official. Aya makuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rusizi ndetse no hakurya yako mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi habaye imirwano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho M23 yahanganye n'abasirikare ba FARDC. Amakuru aravuga yuko imirwano yabereye mu kigo cya gisirikare kiri hariya mu mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare ba Kongo bari banze kuva mu kigo cya gisirikare ngo bahunge. Bakozanijeho mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho avuye i Bukavu ndetse no mu mujyi wa Rusizi aravuga ko muri iyi mirwano igisirikare cya Kongo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko FARDC yaba yabikoze ku bushake. Abasirikare ba Kongo bohereje ibisasu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igisirikare cy'u Rwanda cyabisamye ndetse kibipfubiriza mu kirere.
ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwakoze akazi gakomeye cyane mu karere ka Rusizi. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Rusizi aravuga yuko ibisasu byose byoherejwe n'abasirikare ba Kongo igisirikare cy'u Rwanda cyabipfubirije mu kirere. Abamenyesha amakuru bo mu Rwanda nabo barimo gutangaza aya makuru. Nk'umumenyesha amakuru rurangiranwa ukorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, Madame Sikovia Mutesi yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwangije ibibombe byari birashwe na FARDC bivuye hakurya muri Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cya FARDC nayo aremeza ko abasirikare ba Kongo barashe mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba Kongo ngo babikoze babigambiriye. Amakuru aravuga yuko M23 ubwo yari imaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, abasirikare ba Kongo ngo bari bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, nuko byabapfubanye M23 ikabirukana muri pozisiyo zabo batarabona neza uko barasa mu Rwanda. Amakuru atugeraho avuga yuko FARDC ndetse n'abarundi bari bamaze iminsi bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bari barateguye ko M23 niyinjira i Bukavu abasirikare ba Kongo bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Byabapfubanye rero kuko uko babyifuzaga ntabwo ariko byabagendekeye. Abasirikare ba Kongo bagerageje kurasa mu Rwanda nabo barashe barimo kwirukanka kuko M23 yari bamereye nabi irimo kubavudukana. Abarashe nabo barashe barimo kwirukanka bahunga. Amakuru atugeraho aravuga ko benshi muri bo M23 yabatsinze muri Bukavu, ndetse hagaragaye amavideo yerekana M23 irimo guhangana n'abasirikare ba FARDC hafi y'umugezi wa Rusizi wegeranye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri, agasomborotso ka Kongo ndetse n'ubushotoranyi byongeye kugaragarira mu karere ka Rusizi. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cya Kongo kirasa mu Rwanda. Mu mirwano yabereye mu mujyi wa Goma, igisirikare cya FARDC cyohereje ibibombe byinshi ku butaka bw'u Rwanda. Ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwasamye bimwe muri ibi bibombe, ariko ibindi byaguye ku butaka ndetse bihitana abasivile. Byanangije inyubako nyinshi cyane mu karere ka Rubavu. Kuri uyu munsi rero igisirikare cya Kongo cyari cyongeye ubushotoranyi bwacyo, ndetse amakuru akavuga yuko abarundi bagiye bakubita agatoki ku kandi kubera ko umugambi wabo wo kurasa muri Rusizi wabapfubanye. Umugambi w'abarundi na FARDC bigaragara yuko wabapfubanye kuko ngo bari bafite umugambi wo kwangiza cyane mu mujyi wa Rusizi. Aya ni amakuru twavanye mu masoko yacu, ndetse guverinoma y'u Rwanda nayo yemeje aya makuru, yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo bufite umugambi wo kurasa mu Rwanda. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu karere ka Rusizi aravuga ko u Rwanda rufite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. U Rwanda rwakoresheje ubwirinzi kabuhariwe mu kuburizamo, mu gusama ndetse no gushwanyuza ibibombe byari bitewe n'igisirikare cya Kongo. Ibingibi rero bikomeje gutuma igisirikare cya Kongo kitagera ku mugambi wacyo wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Mu gihe rero M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwahise bubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga ko igikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo guhonyanga ibyavuye mu biganiro bya Dar es Salaam muri Tanzania, aho inama yahuje SADC ndetse na EAC yari yemeje ko hajyaho agahenge hagati y'impande zirimo kurwana. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko iyi mirwano yabereye muri Bukavu, ndetse no kuba M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu ngo nta wundi wabikoze usibye igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo byose burabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, bukavuga ko u Rwanda rurimo gushaka kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo rero ntabwo ari ubwa mbere butangaje aya magambo, ndetse buravuga ko ngo u Rwanda rushaka rwose gufata ubutaka bwa Kongo.
Ubutegetsi bwa Kongo bwagaragaje ko iki gikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo gushyira irudubi umutekano mu buseruko bwa Kongo. Kongo iravuga ko u Rwanda rwirengagije ibiganiro bya Dar es Salaam. Kongo igashinja u Rwanda ko rwanze kumvira Perezida Macron wari wasabye ko M23 iva mu mujyi wa Bukavu. Ibirego byose bya Kongo baravuga ko bigomba kujya ku mutwe w'u Rwanda, ndetse u Rwanda barimo kurwikoreza ibibazo byose bya Kongo. Ibingibi ni ibintu bimaze kumenyerwa kubera ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwemeza ko ibibazo biri muri Kongo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe Kongo irimo gushinja igihugu cy'u Rwanda kwigarurira ubutaka bwayo, ndetse Kongo ikavuga yuko ibintu bigeze irudubi. Ndabamenyesha ko umuhungu wa Perezida Museveni nawe yatangaje amagambo akomeye ku gisirikare cya Kongo. General Muhoozi Kainerugaba yanebaguye cyane igisirikare cya Kongo. Yavuze ko ari ibinebwe. Yavuze ko birukanka cyane iyo babonye uwo barimo guhangana abagezeho. Yavuze ko atari abasirikare bashobora gutsinda urugamba. General Muhoozi Kainerugaba uyu munsi yagiye ku rubuga rwa Twitter, urunguru rwahindutse X, maze atangaza amagambo akomeye cyane. Yatangiye avuga yuko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe. Yavuze ngo adui huyu anakimbia sana. Uyu adui arirukanka cyane. Yararimo kunebagura igisirikare cya Kongo avuga ko kirukanka cyane iyo umwanzi akigezeho. General Muhoozi kandi yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Mu magambo yiwe yagize ati: "Bantu banjye bo muri Bunia ndimo ndaza." Abantu biwe yavugaga ni Abahima. Yagize ati: "Bahima banjye bo muri Bunia ndimo ndaza." Yateguje ko umujyi wa Bunia igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kuwucakira. General Muhoozi rero yakomeje gutangaza amagambo y'akajomba bugabo, aho yavuze ko intambara itaratangira kuko abacwezi nabo bagiye kwinjira muri iyi ntambara. General Muhoozi yararimo guhabura cyane FARDC, ndetse akavuga ko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe. Yavuze ngo kirirukanka cyane iyo kirimo kurwana, iyo cyumvise isasu kirakimirana kikiruka. Yabateguje rero yababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira kuko abacwezi ba General Muhoozi nabo bagiye kwinjira mu ntambara. General Muhoozi yakomeje agira ati: "Turaza." Yakoresheje ijambo ngo turaza, maze ashyiraho amajwi ya General Sultani Makenga arimo kuyobora urugamba. Yashimiye cyane General Makenga, ndetse ibingibi byagaragaje ko ari umuntu wa hafi wa General Makenga. General Muhoozi Kainerugaba yakomeje ku rubuga rwa X ashimira abacwezi. Yararimo gushimira abacwezi, maze yerekana amafoto y'abakobwa babiri bo muri M23 bafite imbunda barimo kurwanira uburenganzira bwabo muri Kongo. Yabashimiye cyane ati: "Mwebare bacwezi mwe." Ibingibi rero bikaba birimo gukorogoshora cyane imitwe ya Tshisekedi ndetse n'abasirikare ba FARDC. General Muhoozi Kainerugaba ntabwo yagarukiye aho. Yakomeje ku rubuga rwa X maze arongera aratangaza ati: "Bunia," ashyiraho utudomo dutatu. "Abacwezi turaje." Yerekana ifoto y'abasirikare ba Uganda bafite intwaro zikomeye ndetse bahetse ibikapu by'urugamba. Hano yaragize ati: "Bunia, abacwezi turaje." Ubu ngubu rero yararimo guteguza ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Yakomeje aragira ati: "Turaza kabisa." Aravuga ati: "Turaza kabisa." Ahangaha nanone yerekana ifoto y'abasirikare bambariye urugamba b'igihugu cya Uganda. Arimo guteguza ababwira ati: "Turaza kabisa." Ibyishimo ni byose mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kwakira M23 mu byishimo byinshi. Abakecuru, abasaza, abasore ndetse n'inkumi bose barimo kwakira M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose mu mujyi wa Bukavu. Nk'uko murimo kubibona kuri aya masanamu, murabona ibyishimo biri mu mujyi wa Bukavu.
uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu ndetse begukanye intsinzi ikomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bataye umujyi barirukanka cyane. Amakuru twamenye nuko bahungiye mu bice bya Uvira, abandi bakaba bari mu gace ka Kamanyora. Amakuru yizewe aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo barimo kwambuka bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abasirikare ba M23 barimo guhoberana n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Abakobwa b'inkumi barimo guhoberana n'abarwanyi ba General Makenga, barimo gufata za selfie ndetse barimo kunyuzamo bakamwenyura, bagashyiraho uturirimbo twa morale maze bakabyina. Nimwirabire namwe ingene byifashe muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kubyina intsinzi mu buryo bukomeye. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga ko ibyishimo ari byose muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakirwe neza mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko ku mupaka wa Rusizi abarwanyi ba M23 bakiriwe neza. Abaturage bavugije impundu ndetse bakoma amashyi ndetse bagaragaza ibyishimo bikomeye cyane ubwo M23 yari imaze kwigarurira imbibe z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Rusizi ku ruhande rwa Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Imbibe zose zihuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibyishimo ni byose rero muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo namwe murimo kwirabira amasanamu ariko arasigura byinshi. Abakobwa bo mu mujyi wa Bukavu bagaragaje ibyishimo byinshi cyane. Bakiriye M23 mu buryo budasanzwe. Abasore bo muri Bukavu baganiriye na General Bernard Byamungu urongoye imirwano muri kariya gace. Yababwiye rwose ko bafite amahirwe yo kujya muri M23 bagafatanya kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Muri kano kanya turiko turavugana kandi ndabamenyesha ko ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo M23 yamaze kubyinjiramo. Ndasubiramwo, ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo General Bernard Byamungu yamaze kubyinjiramo. Yamaze rwose kugera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse General Byamungu yavuze yuko agiye kuba ari muri kariya gace mbere gato yuko M23 ishyiraho ubuyobozi muri iriya ntara. Ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yarabitaye arirukanka arahunga, yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero General Bernard Byamungu wa M23 yamaze kubyigarurira ndetse yaganiriye n'abanyagihugu ari imbere ya bino biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose byo mu mujyi wa Bukavu M23 yabifashe. Nta musirikare wa leta ukirimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarimo n'abinyegeje mu mazu babuze uko bahunga. Abandi bose birukanse bahungiye mu gace ka Uvira ndetse abandi bamaze kugera muri Kamanyora. M23 rero nayo irimo kubyina intsinzi mu mujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abarwanyi ba M23 baravuga ko ababyeyi babo bahunze ubu ngubu noneho bagiye gutaha mu gihugu cyabo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kwirukana abicanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Ubu ngubu umujyi wa Bukavu ugiye kubona amahoro nk'uko General Byamungu yabiganirije abaturage mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ubu ngubu amakuru aravuga yuko bagiye gukomeza berekeza mu gace ka Uvira. Aka gace ka Uvira gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko ibi bintu byateye ubwoba cyane ubutegetsi bwa Gitega.
General Evaristo Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Arabibona neza ko abarwanyi ba M23 babandi yarwanyije inshuro nyinshi, akohereza abasirikare muri Kongo ngo bajye kurwanya M23, ubu noneho agiye guturana nabo. Abarwanyi ba M23 bagiye kwegera neza umupaka w'u Burundi. Amakuru aravuga yuko General Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira kuko imigambi yiwe yose yamaze kumupfubana. Ubungubu yabyanga yabyemera agiye guturana na M23, ndetse M23 igiye kugenzura umupaka wa Kongo, nawe agenzure umupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare benshi ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi bamaze kubishinga neza ku mbibe z'u Burundi na Kongo. Hari n'amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kurasa kuri M23 mu gace ka Uvira. Gusa abigwezi vya politike baravuga ko iringiri ryaba ari ikosa rikomeye cyane General Neva akoze, ngo yaba yihamagariye ndetse yaba arimo kwikwegera akarambaraye, kuko M23 yahita imwambukana ndetse ikaba yamugirira nabi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo rwose barimo kwambuka bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari barimo gufasha FARDC, barimo kujabuka banyuze muri Uvira, abandi bakanyura muri Kamanyora, barimo kwisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. Bibwiraga ko bazatsinda M23, ariko irimo kubahondagura ku manywa y'ihangu. Mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku by'abasirikare b'u Burundi, ndetse tugaruke no ku isanganya rikomeye cyane abarundi bahuye naryo muri iyi mirwano yo mu mujyi wa Bukavu. Mu makuru yacu ari imbere kandi turaza kurabira hamwe ibiriko birakorwa n'igihugu cy'u Burundi mu kwitegura intambara ikomeye bavuga yuko bagiye gushozwaho n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanavuga ko M23 ubwo yageze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza imirwano igiye no gusatira igihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya ndababwira ko mu mujyi wa Bukavu ibintu bimeze neza cyane. Mu mujyi wa Bukavu ibyishimo ni byose, abarimo guserebura baraserebura intsinzi ya M23, ndetse abajene barimo kugaragaza ibyishimo byinshi cyane. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, ibintu byakomeye cyane kwa General Evaristo Ndayishimiye. General Neva kwihangana biramunaniye, ibintu biramukomeranye kuko arabona ko intambara irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse afite ubwoba ko M23 yaba rwose igiye gukomeza yerekeza ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. General Evaristo Ndayishimiye aravuga yuko nyuma yuko aganiriye n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda, rwose ngo ibitero by'u Rwanda ntago bikibasiye igihugu cy'u Burundi, ariko ngo abarundi bakomeze barikanure kuko nta uzi umunsi w'igisambo. General Neva aravuga yuko ibitero by'u Rwanda ngo bitakibayeho mu gihugu cy'u Burundi, ariko agateguza abarundi ko bagomba kurikanura, ndetse akavuga ko igitero cy'ibisambo gishobora kwibasira u Burundi. Ibingibi nabyo birimo kwivuguruza gukomeye. Abitangaje nyuma yaho M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu, ndetse abasirikare b'u Burundi benshi bakaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi. Bahunze bava mu mujyi wa Bukavu berekeza muri za Kamanyora, aho barimo kujabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibyo General Neva arimo gutangaza byaba ari ukuri? Aravuga ko abarundi bakwiye gutekana, ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, ndetse ko abari biteze ibitero by'u Rwanda mu Burundi basubiza amerwe mu isaho. Aya magambo ya General Evaristo Ndayishimiye yaba yayatangaje nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira umupaka w'u Burundi, ndetse ayatangaje nyuma yo kubona ko igisirikare cyigwe cyatsinzwe ruhenu muri Kongo.
ibyo General Neva arimo gutangaza rero ni ukuvuga yuko ari ukwemera gutsindwa gukomeye, ndetse arimo kwihohora ku Barundi. Yabwiye yuko igisirikare cyabo kirimo kwitwara neza muri Kongo. Muri aka kanya turiko turavugana, abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wose wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Abarwanyi ba M23 bageze ku mupaka wa Rusizi. Ibice byose by'umujyi wa Bukavu izi nyeshyamba zirimo kubigenzura. General Evariste Ndayishimiye rero ubwoba bwamutashye. General Neva afite ubwoba ko yarwanyije M23 none agiye guturana na M23. Arabyifatamo gute? Yatangiye guharura inzira ndetse no kwerekana yuko u Rwanda atari ikibazo, ndetse hari n'amakuru avuga yuko General Evariste Ndayishimiye rwose ngo yaba yiteguye guturana na M23 neza. General Neva arabona ko ibintu byamukomeranye nakomeza kuzana agasomborotso n'akanyaro M23 ishobora kumukosora. Ubu rero arabona ko bagiye guturana, ndetse ngo yatangiye guhindura imvugo, aravuga yuko bazaturana neza ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Hashize iminsi abasirikare b'u Burundi barimo kurungikwa muri Kongo ngo bajye kurwanya M23. Aba bose ntago babishoboye. Mu minsi ishize abasirikare bakomeye b'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo. M23 yarabashahuye. Muri iyi minsi rero abarundi barimo gukizwa n'amaguru bagahunga urubuga rw'imirwano bakisubirira mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arabibona neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe muri Kongo, ndetse General Neva arabibona ko igisirikare cya Kongo abafatanyabikorwa bacyo bose batabashije gukubita M23. Ubu rero M23 irimo kwerekeza ku mupaka w'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba cyane General Evariste Ndayishimiye, dore ko yagiye avuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 ndetse akikoma cyane igihugu cy'u Rwanda. Ubu noneho amaze gutangaza ko nyuma yo kuganira n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, rwose ngo ibitero yagiye avuga ko u Rwanda ruzagaba ku Burundi ngo ntabwo bikibaye. Mu magambo yiwe General Evariste Ndayishimiye abinyujije ku rubuga rwa X yagize ati: inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwa mu isaho. Ariko abarundi b'umutima mwame mugavye, kuko nta wuzi umunsi w'igisuma. Aya niyo magambo yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi muri aya magambo aravuga ko abarundi bakomeza gukanura ijisho kubera ko ngo nta wuzi umunsi w'igisambo. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko General Neva nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ibintu ngo byamubanye bibi cyane, ndetse agerageza kuganira n'abategetsi mu karere k'ibiyaga binini. Bamugiriye inama yo kudakomeza gushotora igihugu cy'u Rwanda, ndetse bamugira inama yo kudakomeza gutangaza ibigambo by'ibitutsi amaze iminsi atangaza ku mbuga ngurukana bumenyi. Kuri uyu munsi rero General Neva amakuru atugeraho nuko afite ubwoba bwinshi, ndetse yagiye atangaza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kimaze iminsi kirimo kwiyongera mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga yuko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ndetse muri iyi minsi General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda nikimutera intambara itazarenza amasaha 2, ngo bazaze turwane, intambara ntago izarenza amasaha 2, niko General Neva yabyitangarije. Uyu mujenerali kandi ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda, yavuze ko u Rwanda rudashobora gutsinda u Burundi, ngo u Rwanda ruzaze barwane. Aya ni amagambo akunze gutangaza cyane, ndetse amagambo gashoza ntambara ya General Neva ariko arabica bigacika mu gihugu cy'u Burundi.
yateguje abarundi ko bagomba kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu rero General Neva arasa nkaho arimo guhindura imvugo, aravuga ko u Rwanda rutagiteye u Burundi, aravuga ko ibitero byose yagiye atangaza bitakibayeho, ndetse akemeza yuko nyuma yo kuganira n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda ibitero yajyaga yikanga ngo ntabwo bikibayeho. Gusa abitangaje ari uko M23 yamaze neza kwegera umupaka w'u Burundi. Abihweza vya politike bakabona ko ari mu rwego rwo kugira ngo atangire gucubya umwuka mubi urimo kugaragara mu karere k'ibiyaga binini, dore ko yagiye arega u Rwanda ko ari rwo M23, ndetse akavuga ko M23 itabaho ahubwo ari abasirikare b'u Rwanda barwana muri Kongo.